Pak Prabowo. Kok dapet tujuan sampai kita pilih Pak Prabowo. Prabowo gagal barani nantang Sandi Uno, supaya maju nagari kita pilih 02. Supaya maju nagari kita pilih 02. Bukit Tinggi kotoran agam, jam gadang tagak manjulan, Rang Minang usaha bimbang, pilihan kita pastilah menang. Rang Minang usaha bimbang, pilihan kita pastilah menang. Iyo iyo lala mo idui marasai, unton tercapai lah cito-cito. Kok dapet tujuan sampai Kita pilih Pak Prabowo. Prabowo gagah berani nantang Sandi Uno, supaya maju nagari kita pilih 02. Bukit Tinggi kotoran agam, jam gadang tagak manjulang, Rang Minang usaha bimbang, pilihan kita pastilah menang. Sak tontong kalamai